Ndagusuje aho waba uri hose. Ushobora kuba utazi runo rubuga rwa TikTok twigwa tujya umunsi ku wundi, inkomoko yarwo, aho rwaturutse. TikTok yaje ryari? Yatangiye ryari? Yatangiriye mu kihe gihugu? Ni irihe zina yahoranye? Njye nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom TV, ndagira ngo ngufashe. TikTok ni urubuga cyangwa se application rwo gusangiza abantu amashusho magufi, rukaba rwaravukiye mu gihugu cy'Ubushinwa. Urubuga tuzi nka TikTok rwatangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Izina ry'ukuri rwatangiranye ni izina ryitwa Douyin. TikTok yitwaga Douyin mbere mu gihugu cy'Ubushinwa, ikaba yaratangijwe mu mwaka wa 2016. Ikaba yaratangijwe na company yitwaga ByteDance. Iyi ByteDance mu mwaka wa 2017, ByteDance yaguye application maze yitwa Musical.ly. Iyi Musical.ly yakorerwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2018, ByteDance yihuje na Musical.ly ndetse n'icyitwa Douyin, maze bibyara TikTok ku rwego rw'isi. Icyo twita TikTok, abayikoreshaga bafataga amashusho magufi byibura amasegonda 15 bakayakuramo iminota 10, ndetse bakaba bashobora kuyashyiramo amajwi, indirimbo ndetse na effects cyangwa se ingaruka z'amashusho ndetse n'imikino challenges. TikTok urubuga cyangwa se ino application ikaba ikoreshwa cyane mu kwidagadura, imbyino ndetse no kwigisha ubukangurambaga n'ibindi. Gusa icyo ugomba kumenya cyo, nuvuga uti ngiye mu Bushinwa cyangwa se ufashe urugendo ugiyeyo, ugiye mu rugendo shuri cyangwa se ibindi bintu bikujyanyeyo, ntabwo uzasangayo runo rubuga rwa TikTok, ahubwo uzasangayo izina ryitwa Douyin. Mu gihugu cy'Ubushinwa iyo ugezeyo, kugira ngo no kwibira ibanga, ama application menshi ahita ahinduka, ugahita utangira gukoresha itumanaho ryawe. Aha ni nayo mpamvu uzava mu gihugu cy'u Rwanda, uve mu gihugu cy'Ubugande, uve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usange TikTok yitwa TikTok, ariko nugera mu gihugu cy'Ubushinwa izahita ihindurirwa izina, usanga yitwa Douyin. Kubera ko runo rubuga rwaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se iyi application yitwa Douyin, na n'ubu ntabwo yigeze ihindurirwa izina. None reka nkubwire ukuntu TikTok yamenyekanye hano kuri iyi si ya rurema. Reka nizere ko wakoze subscribe ndetse na like. Hanyuma nyuma y'iki kiganiro uze kugisharingira abantu kugira ngo bakibone. Hanyuma ubutaha nawe uzabona ikiganiro cyiza cyane, kuko hari ikindi kiganiro ndi gutegura. Reka noneho nkubwire uburyo ki TikTok yamenyekanye kuri iyi si ya rurema kera kabaye. Muribuka mu mwaka wa 2019 haduka ubwandu bw'icyorezo cya coronavirus disease mu mwaka wa 2019. Iki cyorezo kimaze kwaduka, isi yari ikanze muri rusange kubera ko hari agakoko kari karimo kwihinduranya mu buryo bwinshi bugiye bitandukanye. Akaba ari no mpamvu kahise nyuma kitwa SARS. SARS yari isobanuye syndrome respiratoire aiguë sévère. Icyo gihe nta bundi buryo bwakozwe, hakozwe gahunda ya lockdown cyangwa se gahunda yo guma mu rugo, maze abantu si ukwicwa n'irungu karahava. Ni niyo mpamvu urubuga rwahise rumenyekana nka TikTok, rwahise rutangira gukoreshwa cyane. Urubuga rwa TikTok ari rwo ndi kukubwira mu gihugu cy'Ubushinwa rwitwa Douyin, rwamenyekanye hano kuri iyi si ya rurema mu mwaka wa 2020 bitewe n'ako gakoko ka SARS cyangwa se syndrome respiratoire aiguë sévère kari kadutse mu mwaka wa 2019, bituma mu mwaka wa 2020 iyi TikTok cyangwa se Douyin imenyekana kuri iyi si ya rurema. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom TV, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha uzabibone. Ngiye ndagushimiye. Esi utumene.